Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Si Kuwaito niya ni kusampu tahun turam Riyadh bahu takaswaku iye. Inin Boston basilan squad iye bahu takaswaku. Bata-bata pehati oh. Haplel lama-lama may makanak masyaallah. Iyan bos ko iyan teggel ni kay kung gabakas makapagkaswa kapag kasuwa hadda ko ke bundok may iyakan maturam Riyadh. So alhamdulillah. Masih ini ada buah waktu pitu ko siya mo mag-collab ini ni pen may story. So paggirumen bekite ko sila hatin sa munsaya te. Pagi elo-elo ni hadjar am trabaho. Oras-oras bang tek kan kita si luma may sa itu oras patuli ne. Suga hawala sa siyehin bay magkasuwa dupi Pagi ngoldel magi magikari. Hangkan pinito bisan sangim-sangim pagi bang elo gana oras. Saya oras maturam Saudihin. Dumen ko may si Pilipinas makacari kita magluyo-luyo tungan-tungan atau kan intak-intak nebe. Pagituram Saudi niya Boston niya magbayaan kita. Palohom bi may idol content nainin and page nen basilan squad. Content nen kemon magpihaa. Sine-sine may lepas may pamilyanen. Inin na magpiha-pihahin. Iyan na magbidyo-bidyohin. Palon bisi may malasa. Okay. Ni Arui Sabsali may idol YouTube kami. Si kita bi may iyakan si kami kemon may iyakan iya may makafollow si kami si page. Bang niya YouTube bi pagyagape niya bang may iyakan. Takite ko agen ludam basilan makasweldo si may YouTube. Bang si Facebook ek kane. Sabang si YouTube liyang pe. Lope kuistel kami matusi may Middle East in dam Malaysia. Dam Malaysia makasweldo ni siya meram YouTube may iyakanin. Suga bang lupe si basilan piene takiteku mag-vlog atau akan maghinang-hinang video si may YouTube. Pagge bisita ko masi YouTube din. Pagge takilale la imania makasinin duk manggaihin pe makasweldo duk manggaihin. Okay ko ito ka ko isap misabang ina bisaranon iya si may content creator lu meram basilan si kita binepekemon sali duin tagintag lahat. Duk maghincha sa kun dumag tabang tinabang kita bi support. Kita belum tabang-tabangin na labang sa akin. Shout si Kap Pilatos, duk si Nelson Jobs, shout si Kap. Sa indo may idol, magka mag-content. Dapat nga mahan bibang niya may basher, pag-iasagen kalian. Mangkin siya gana basher ne, we kwe ni story makastel-astel. We kwe ni saddi-saddi kakahinangin. Basta video ina-ine, masi niya basher ne. Okay, man, medyo ako yung basher. Na kumisay tamanan hap ni content ni gana makastel-astel gana makasay-say pinihanin may alepas nabang may kume content kuinin niya makastel-astel niya makasay-say na eroy content kunduk isab serious isab okay ni salam dua si Kam Kemon.